Minisita Jennifer Kachwa na muyangu nagira ngo abantu ba Bunyoro Gavumenti ebakoriire ebintu bingi byentunguka nko kutera koranse enguuto z'amajuta okombeka ekishayi ky'endege ekya Kabale hamwe n'eky'omupiira ekya Hoima Stadium ogwisireho n'obuheereza bwingi omuri Bunyoro ahansi y'obwebembezi bwa President Museveni. Aha bw'enshonga zona Minisita yaashaba abantu b'ekyanga eki okwesiga President bakamukwasa ekindi kisanja namwe okumuddiza mu muwaaka lulu mu bungi ne waba abavubuka abakyala abalema abazeeyi abasajja bona balonde President Museveni. President Museveni atukoledde ebintu bingi wano e Bunyoro, atulimidde enguudo, kati bwenjogerera tuyisaamu kilomita 8 nga za kolansi. Atuzimbidde ekisaawe ky'ennyonyi kyekyokubiri kati ku ntebe, atuzimbidde ekisaawe ky'omupiira 2027 ensi yonna egenda kuba etunudde Bunyoro ng'abantu bali wano, ekyo kyali tekibeerawo. Ebyabigamba obuyaba n'aha y'amabaati agarukurenga omuri 10 omu bitongole nk'amashomero amakanisa hamwe n'okubahwera omu district ya Kabale mpango omu harimu Kakumiro, Kagadi na Kabale. Amabaati aga ne sente byaruga omu gavumenti y'ahansi ya ofisi y'enganzi y'eihanga okurabira omu minisita w'enshonga za Bunyoro okuhwera ebitongole ebi kandi sente tizirizo kugaruzayo. The President of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, through the office of the Prime Minister and specifically the Ministry of State for Bunyoro Affairs, I have the pleasure to hand over a damage check of 47,615,000 to the groups in Kagadi. Bantu amabaati 472 mu region yonna ng'amabaati gano agamu gagenda kuyambako okusereka amasomero, agamu gagenze mu masinzizo, era tumaze Kakumiro, tumaze Kagadi, kati tweyongerayo districts zonna. Naye n'ekirala tuwaddeyo checks eza sente eziweereddwa abantu baffe mu kye tuyita micro projects oba projects obutonotono. Sente zino President Museveni aziwa abantu okubayambako okwejja mu bwavu. Tebazizza we tubawa ziba zaabwe. Bakola groups ez'abantu nga 5 ne bafuna sente okuva ku milioni 2 oba paka milioni 10 okusinziira ku kye basabye. Minisita yayongera yaraganisa abantu ba Bunyoro ku gavumenti ebinire ebindi bintu bingi omu kisanja kiri kwisha. Abantu ng'ebintu ebi basiima munonga gavumenti ya NRM na President Museveni. Kuba tufungira amabaati 200 kuruga mu office of the Prime Minister obu nikihondera kusaba kwaitu kwa mabaati gano tukagasaba mu kwezi kwa April mwaka guno baje baturambura bo twenda kusakara classroom block yaitu ina classrooms 2 bakaje baturambura batugumya tusemere kufuna amabaati kandi amabaati tugatwongera kiro kinu awokuba itwenka abantu ekanisa tukatandika eri nkoto muno in that obuteebwa ntusoroza mu za fundraising zaitu tutasobola kuraisinga sente ezitukwetaaga. Once again we want to thank you kandi tukusabira nayo President akurutini kandi twakusabira n'omugisa baitu wewe timanyere sare irakora twakusabira n'omugisa kurutini omudokiteri no baita kukuze. Kagadi yatunga amabaati 472 Kabale 150 kandi Kakumiro 205. Amakuru aga gashakwa Thomas tumwebaze.